خیراتن سرسرا سرچاواتن همین جوار حمد جبره دا جبوی مولودا از حزنا کم کردریج بکن çünkü evimiz siyasi bitir yad az eva kirta ama tişteki bejim ev cibin ama jboy mela Mustafa Barzani ama emre bazavi çavaniye ama az eva kim bejim belki Kurdiya mı çiki ahaftına mı ne minaveve jboy ve hem Türkiye sıkı bejime kusura maafkınım Kurdice xarabatu ez ve demine de kavadam rahmeti Ferit Uzun havalemeu meve dağı belavuk belakir Melik Ahmet de haya ve dağı ofise bağlar merkez evderavu ina ki kesi hadırlığı nekir çünkü kumere şuvat edikeve rumet edikeve ama hiro gelek kef haş dönek ve rebaz سلام و حرمت جبوی همو بجداروان می هجاب یک قدر شناس یک قدر و قیمت خون همی بخیر هاتنه سر چاوه هاتنه اگه آخاتنه خواهد زاراوه بختانی بکن جبروه که ای روش بوی من روشه کی طیبته جبوی من روشه کی زحمه همه هم آخا بختاده وکی جارا اول وقتی سروک نمر مرا مصطفى بارزانی وفات کری غیاب آویده هر چهار پارچه کردستان جزیره بوهتا غیابی جنازه ترانی و یاته چی کرد شبروه که هگر بیر آنین آخا کردستان در چه بیا جزیره چه نبیا اوه وکی که ماسی کی منه بدیتا میوان هجا میوانه کمه بانه کرن hatının giser seleme hatın kurum olarak Havale Ferhat Dindar Kuda Para Şerudari Endame Şerudari Serhan Çabaya Hak Para Serseleme hatı barışı Ser hereme kadar ama yeke git serselemene ser çabemene hem ena diyor bura vakta buraya kuşu tineme her fikir ve şkara cübla ve emnaven tek ama emkanı bir yek böyle yani. Gerek bu Kürt bir yekmin. Vakta ku Filistin çavali Yasser Arafat bir yekütiye kaçıya kirin dünyaki kadar kıymeti. این همی گلب خیراتن سر سران سر چاواناتن ریا ما ریاویه خدا عفو و آزا بکت صلاح و رز بو سروک مسعود مارزانش دیکم این گلب خیراتن مهوان قدر گیران سر سران سر چاوان نازمر كيك ملا عبد الرحيم القرآن آياتك مخنا باشقان یه بودا پارید خواهد کردیم و بجوز كلامكن سرسل حمید عبارت طویلم ام پارتی ها آزادی کردستان حق دار از شرایط پارتی ها حق باره من ایلچه باشقانیم از بلده باشقان عاده مجید از وجد اول بر شهیدم کردستان همیشه طویلم هرچی شرایط مدام مصطفى بارزان یا از آروی بین با پیر بدگوتو مدام مصطفى به نمبر به کپال از به ایشی کریا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام و رحمت خدا لسر حمیابه خدا سر برزانی اخو مغفرت بکه و سالبگر وفات دویده ام لبده دهایک اف گلک ممنون که ام گلب به کی خوشی ام تکاری به هبیجی در حباسر برزانی ده اشته عصر بیسته لازم anlaşması Kurdbin yetimi ümmeti Seruk Berzani kal Kurda xoyi kir ve xoyi derket ve o temsiliyet danik ortaya. Şber ve qası emjil biji lazım em de fi mi'rasiha xoyi derket bidriya Xuda Xuda azze ve celle ve af mağfiret bike ve Xuda azze ve celle şavaji razı inşallah. Em gelike xoşi bi hatına ha hamiya emaneti Xudati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون يفتنون في كل عام مرة على المرسلين والحمد لله رب العالمين.